ወሳፕ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ኢትስ ቦይ አማን። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ከች ብለናል። ምንድነው የምናደርገው? 4 ኪሎ ካምፓስ እየተዘዋወሩ ተማሪዎችን ስፔሊንግ እንጠይቃለን። በትክክል ለመለሰ 100 ብር እንሸልማለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር እና ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰባችን ሁኑ። ሌትስ ጎ። ስምን ማን ልበል? ኬዌል ኡመር እባላለሁ። ኡመር። ኦኬ። the first question will be money. Money spelling or what? Yeah, spell money. Okay, MONEY. Okay, that's good. Country. COUNTRY. Okay. Djibouti. DJOUBTI. I think አንድ ቻንስ ልስጥ። DJOUBTI. Yeah, I'm right. ትክክል አይደለም። እዚህ ጋር ስታል No. አልተሸለምክም። አይ አልተሸለምክም። ኦኬ we can check. Okay. ሶ ጅቡቲ የሚሆነው DJIBOUTI ነው። አንተ DJOU ነው ያልከው። ስለዚህ አልተሸለምክም ማለት ነው። እናመሰግናለን። ኦኬ who am I with? You are with Mapor. Mapor. Okay. The first question will be universe. Universe, spelling of universe is UNIVERSE. Okay, that's correct. Important. As noun or as as a noun. As a noun. Okay, I am. Okay. PORTANCE. Let me give you one. As a noun? Yes. As adjective? As adjective. Okay. I am PORTANT. Okay, that's correct. Yes. He gives us answers with an adjective and with a noun. That's a good too. Chocolate. Chocolate. Yeah. Is CH. Okay. O. Okay. COLATE. That's correct. Okay. Djibouti. DI. No. Okay. Djibouti. Yeah. Djibouti. Yeah. Oh. It's funny, but in any case, D. Okay. J. Okay. I. Okay. B. Okay. U. Okay. T. I. Djibouti. Yeah. Yes. You miss one spell. Oh, that's one spell. No, I will not repeat. Yeah. Repeat that one, I will be ዛሬ ከማን ጋር? ከቤዛዊት ጋር። ቤዛዊት። ኦኬ። የመጀመሪያው ኩዌስችን የሚሆነው ሃይፖቴሲስ። HY Okay. PO THE SIS hypothesis. Yeah, that's correct. Garden. Yeah? Garden. Yeah. GARDEN garden. Okay. Paradigm. Paradigm. PARA ፓራዳይም አውቀው ነበረ። DIGM ፓራዳይም ነገር መሰለኝ። ፓራዳይም ያ ትክክል። ያ the fourth question aesthetic. እሱ ነው የማውቀው ይመስለኛል። ሞክሪ። aesthetic AE Okay. aesthetic AE S Yeah. TH Mhm. E TAC aesthetic አይ የሆነ ነገር ይቀረዋል ግን እንደዛ ያ ነው። ትክክል ነው። የምር ትክክል ነው። So the last question quarantine. እሱን ኮሮና ታይም አሪፍ ነበረ ግን ይመለሳል እያሉ ነው። ኳረንታይን አንቺም ትጠይቂያለሽ ግን አሁን
ቫለንታይን QU Okay. ነው Okay. ARTH ቆይ አንድ ላስት ቻንስ ነው። እሺ Q Okay. U Okay. A Okay. R Mhm. T R T I R T እኔ አላውቀውም በቃ ይቅር። That's not correct. Quarantine will be QUARANTINE. ያ በነገራችን አክሰንትሽ በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም እሺ እኔም አመሰግናለሁ። ኦኬ who am I with? What? What's your name? My name is Orbil Chand. Orbil Chand. Yeah. The first question will be robot. Spell robot. R Okay. O Okay. B Okay. O T. Okay. That's correct. The second question is adventure. Adventure. Yeah. A Okay. D V Okay. E N T U R E. Yeah, that's correct. Resilience. Resilience. Yeah. Okay. Resilient R Okay. E Okay. S Okay. I Okay. L Okay. I E N C E. The fourth question will be vulnerable. Vulnerable. Yeah. V Okay. U Okay. L Okay. N E R A V L E. VLE or BLE? B Vulnerable. Yeah. vulnerable. B L E. B B. B. Okay. This is the last one though. Okay. Spell eccentricity. 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 Yeah. E Okay. C Okay. C Okay. E N T R I C I Yeah. CI. C I T Y. Eccentricity. Yeah. That's correct. You got the questions correctly. Congratulations. You got $100. Thanks. Thank you. ፋሚሊ ቪዲዮአችን እስካሁን ያያችሁት ይመስል ነበር። የዛሬው ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ለመናገር። ሁሉም ሪጀክት አድርገዋል ማለት ይቻላል። በግድ ነው ያገኘን ተማሪዎችን። ቢሆንም ከኢትዮጵያ እስከ ደቡብ ሱዳን ዞር እያል ጠይቀን አንድ ልጅ ሸልመናል። ላይክ፣ ሼር እና ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ፋሚሊ መሆን ትችላላችሁ። ወዳችኋለሁ።